Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Vice President Jong ke United States of America, J.D. Vance, ulatho haki ex-account Jong dakabaong, bagajing tu jangki bender Amerika. Klapindo nong, ya hok jangki nong Amerika, bagi bender kla kenilut di kekam gajam jangki nong Amerika ru. Ulatho ekani ke ex-account haba jubab di kejingkran jong utrai jong ke company, Louisiana, belakam bagajing wanra ya ke US, Immigration and Customs Enforcement. Kelawan rajing kela hak bagi bre ke ba nabari kim kwashu belen shaki kam ki jam jong kiru hindai hadir melasa priang kan gajing tho jong events ki babon ki pat ba social media kla Thalaiñ kela ya u da ka babo jingli ba Hato kelok jong u kam de se kamender Hato kam de se kenong India kelok jong events ke ke Shah Vance ke bade kenong India ke bala he lasan ha Amerika udan langut rikon arngut ki shenrang u iwan bat u vivek bat kowe kon kentei ke Maribel dan pat na pedang kipat ba ki bajubab kela ya Vance da ka baong boon hap shim u ya kanuk sa bahatam ban sedang naladi kata ban pha no e kalok jong u Shah India dan pat ki betho da ka baong bade kalok bagi kun jong u ki betu e ka hok jong in America bat shibon ba ki jingkin tho you Vice President Jong ka United States